Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Harayko min Mouhammad Alpha hewtika platform men ɗo fiye wawu kontinde darsu men mo jogoduɗen e 22h30 aɗo mi fuɗɗade darsu on. Haray miɗo inna jama on haray iɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yeruɓe fatiɓe kamen fou yo allahu subhanahu wa ta'ala yarloɓe yafoɓe. Iɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo allah dandu en bone shaitan. Yo allahu subhanahu wa ta'ala okkor en lamɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe ɓiɓɓe leydi ndin ñiɓinayɓe nunɗal ka leydi. Haray musidɓe julɓe koye hoore sunare molanande wonden e jangude ɗo sabu en hi'i ko woni e feƴƴude kamen kon hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala kanko jogi laamu, kanko okkata laamu. Yo allah subhanahu wa ta'ala okki en laamu. Yo allahu subhanahu wa ta'ala arsuken heɓugol lamɓe moƴƴuɓe tawayɓe ɓe yurmete ɓiɓɓe leydi ndin ɓe tabintina hoolare ka leydi, ɓe tabintina ko wiyete sécurité, ɓe tabintina harande, ɓe tabintina jande, ɓe tabintina ka ñawdete. Hara hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu subhanahu wa ta'ala yaafo ɓe feƴƴinɓe ɗo fof tawayɓe hara wondema koye hoore toñe ɓe wona e ɗumannorede hasimbinede. Eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala enen kadi wonɓe gaɓen yo allah subhanahu wa ta'ala reenu en eɗe nawnaje fewdiɗe itta fiira e nde nawnare sottinana en gawo ka mewwo yo allah subhanahu wa ta'ala yaafo kadi mawɓe men feƴƴunoɓe. Haray musidɓe julɓe ha ɗo ni koye nde deftere ɗo wonɗen e jangude wiyetede aljawabul kafi liman sa'ala an dawa il kafi ma deftere adda wa dawa libnul qayyim rahimahullah. Watti kon haray kadi hilan jarna kadi himɓe jokkodirɓe e men ɓen ka Facebook e ka réseaux sociaux ji fou sabu haray sintugol ɗi darsuji ɗo sen hi'i ñande ɗe waɗude darsuji e midi 30 e 15h30 e ko wi'eten kon innen 22h30 ko tawde haray woɓɓe no woodi kañum kadi wonɓe e jokkodirde e meɗen ko ɗum addi yo darsu o ñiiɓu. Haray Incha'Allah hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala nafitorgol ɗi wagutuji men okkora en jannatal firdaus yaafo mawɓe men feƴƴiɓe ɓen wuruɓe ɓen allahu subhanahu wa ta'ala pooɗa balɗe maɓɓe wonɓe e toñede ɓen kañum kadi ka hoore leydi ɗo fo allahu subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala ittu toñe ɗen e hoore meɗen. Yo allah subhanahu wa ta'ala okkore himɓe moƴƴuɓe dankotoɓe en darantoɓe en wallitotoɓe en enen kadi leyɗe men ɗen hetto. Haray hiɗen andi nde deftere konno nde heɓori emin ni wondema ko goɗɗo ari landi ceernojo on ibnul qayyim rahimahullah. Haray himo so'i himo jogi nawnare ko inete ko baliya, ko inete baliya ka haala arabu ko nambara, imo mari nambara kono landi ɗon o jaɓali ɓanginde ko façon honɗum e nambara o jogi. Kono se jangoyi deftere nden ha en mutike en waway so'ude sabu no ceernojo on jaborto non ko non andeten ko honɗum o jogino. Min kadi mi ala en e yetade ko honɗum o jogino fi no jangirten non nde ɗen gayno e nde haray mo kala e meɗen andi ko honɗum e none e nawnare mo jogino. O ari o landi ceernojon kono banni o landino ko ɗum waɗi hande siɗen jangude nde deftere wiyetede ɗo adda'u waddawa nawnare elekki muɗum. Haray en jangi darsu men arano on en inni ceernojon attori jonnagol mo lekki aranikin ko honɗum ɓe maaki ko landagol ko anda kon. Kala ko a anda wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kala ko a anda lando ɗum ɗon en jangino fi muɗum. Lekki ɗiɗaɓi kin o inni alquran shifa, alqur'ana on ko lekki. Haray non ɗo mi kontin darsu men mo mi andintira ɗo toɓɓum totokum ɓayminni alqur'ana shifa, alqur'ana ko lekki. Haray vidéo no jindude ka réseaux sociaux innugol won ɗaɓɓite leɓol ma ko nande muɗum. Musidɓe julɓe wotamo wo arɗayna en e hoore hiɗen e 21e siècle. Alqur'ana jippora fi ɗaɓɓitugol leɓol ni ɗum allagol alqur'ana ko sariyaji woni nder ton. Sariyaji go inna waɗu, sariyaji go inna terto. Qissaji no ka nder alqur'ana yeti ɗen ɗoftiɓe ɓen ko honno sakkitori ɓe ɗoftaki ɓen ko honno sakkitori. Haray miɗo tori jama on wota ɓe hoolo kum vidéo mum ɗon wano no hirɗen ni hande ko docteur amadou wure maki kon wondema ɓuri wulure e temeɗɗe joyo landike ɓe fi on vidéo
haray ko ɗum waɗi himɓe si tawi tum woni en jaɓali jangude ma en laɓali ɓiɓɓe men ɓe jangi ɓe lutta en e majjinde ɓe lutta en e ko wiyeten kon hujingol. en ni lekki arani kin ko landagol ɗiɗaɓi kin ko alqur'ana ha ceernojo on darsuji ɗi feƴƴuɗen ndin o yeeti en wondema du'a u kadi ko on ɗon woni lekki tataɓi kin du'a u ko wiyete kon du'a goɗɗo nayo yawi to du'a waɗi mawɓe men ɓen ɓe makayno wondema du'a u no jokki kaari du'a u no jokki kaari ma kaari no wondi e du'a mawɓe mum kaari no wondi e du'a u mawɓe mum haray affaire o du'a u na ko fijirte Allah ko dali o du'uni astajib lakum noddela mi noto ton haray ko en hebbi waɗugol du'a u ceernojo on noon yeetike en kadi piiji wa sakkotoɗi du'a u ɗin ko honɗi ɗum ɗo mi ala e heltitade sabu haray en jangino wondema go on ko sodgino welsidi ma hara ɓernde makko fewta ma hara on tigi hoolaki ndeno toro Allah ma hara on tigi koko harmi jokki si waɗin ɗon piiji mi ala e heltitade ɗi sabu raɓɓirugol tango hande ko honɗum woni darsu men o hande no hetti kadi ceernojo ɓe maaki awqatul ijabati waɓutuji ka tawata sa torike tun Allah jaabinay jonno haray ɗo kadi kandintingol famen deftere nde moƴƴa en inni wondema du'a u hiɗen mari ka sariya on happi inni ittandema ɗo ha ɗo sa waɗi du'a u tun o jaaboto sariya on kadi ari inni en an kadi torotoɗo on be wa'irani ko torotoɗa kon kadi be wa'irani sabu en jangino mo ari torike ko Allah harmini Allah sino hiɗimo jaabinantamo mo ari torike piide misal inne wondema fi taƴugol en ɗan Allah jaabinantamo simo hiɗimo ko ɗum waɗi haray ceernojo on noon hande himo waɗani en ɗo damal fi yetagol en ko hon sariyaji ɗin happi ko honto sariya mo happi waɓutuji ma sa'iji tawa yiɗi sa torike Allah tun Allah jaabinay si tawi woni sartiji ɗin antoriɗo on no timmi maka toraɗo en inni wondema du'a u no sartinana waɗowo on no sartinana waɗanteɗo on no sartinana nokkure ma sa'i ka watteɗon jangen kon ɗum ceernojo on ɓe maki rahimahullah ceernojo on ɓe maki wa idha jama'a ma'a du'a حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل تنو جماكي وإذا جمع مع الدعاء سيو حوتتي كان كوندو اتورادهم او حوتتي kanko wonɗo e torade on e du'a on tawi kadi hudural qalbi tawa ɓernde makko nden no fewti o yiɗo ko sarti fiyo du'a o jaabo koyo taw ndeɗa du'o hara ɓernde ma nden no fewti e ko wonɗa e du'ade ko no fewti e Allah sabu a wawata darade e taguɗo ɗiɗo piiji fuu tawa ɓernde ma nden no welsidi haɓɓitoɗa non jaaboto jaga mi andi on ɗum sarti ceerno jon sabu ida ɗo ko charte fiyo du'a ma on jaabo koyo taw hara du'a ma on no moɓodiri e fewtugol ɓernde ma nden e ko wonɗa e wolude kon e andugol ko yeeso hombo kadi wonɗa e torade ɗum ɗon no wallito jaabagol du'a wa idha jama'a si o mooɓi ma'a du'a'i wondude e du'a won hudural qalbi fewtugol ɓernde nden wa jam'iyatahu bi kulliyatihi e moftugol ɓernde nden fop ala al matlubi e ko o tori kon sike ko taw hara ɓernde nden sa ɓanti juuɗe ayni Allah miɗo faala ya barkina lan ɓiɗɗo an gon koye taw hara a ɗetti ɓernde ma nden fop a jippini e hoore yo o barkinane ɓiɗɗo ma on hina yo taw ɓernde ma nden no miijori sengo goo ɗa miiji ɗum ɗa sengo goo ɗa miiji ɗum koye taw ɓernde ma nden fop hara no fewti e hunde nde wonɗa e torade nden ɗum noon ko charte koye taw hara ndeɗa waɗa du'a ɓernde ma nden no fewti e hunde nde wonɗa e torade nden hara ɓernde ma nden no fewti kadi Allah subhanahu wa ta'ala en andi ɗo ko sarti waɗaɗo e hoore torotoɗo on koyo taw hara ɓernde makko no fewti sarti ɗiɗa on wa sadafa waqtan min awqati l ijabati sitta koyo taw kadi saaga ka toriɗa ɗon tawa ɓernde ma nden no fewti hara no yaadi kadi e waɓutuji innaɗi ɗin wondema sa torike tun jaboto
ɗo ko certificat sayiji o yilo ceerno jon wadda ni en sartiji ɗiɗi sarti oya ko yowondirɗo e waɗowo on sarti oya ko yowondirɗo e waɓutuka waɗeteɗon koyo mi teddin ɗin sariyaji kadi koyo taw ɓernde am no fewti e mi toro kadi e sayiji ɗi sariya on ari inni ɗo on sariya on tigiri inni kala toriɗo ɗo jaboto ɓe inni noon ko nokkeli jeego en heɓi wonde maka deftere meɗen e ka sunnanulaɗo nokkeli jeego ɓe inni ɗin nokkeli jeego ɗon sa fewtini ɓernde ma nden e Allah a torike tun jaboto o yiɗo no hitti moƴƴa noon saabu miɗo felliti enen wonɓe e seppude ɓen ka hoore leydi ɗo fof fewndo ɗo ni hiɗen mbaɗi andeji no woodi mapiɓe fi fayɓe mum ɓen no woodi maporiɓe passeport ji no woodi maporiɓe ɓuttu no woodi maporiɓe innen heɓo innen wondema kaydi no woodi maporiɓe golle no woodi maporiɓe cellal no woodi maporiɓe en yii ko fewndi kon ka meɗen no woodi maporiɓe piiji bo en wata sifade no woodi maporiɓe jiidi piiji boyi hiɗen mari andeji aduna ko noon aduna daiman on tigi haray hino mari sonjaji joni noon du'a on ko lekki honno woniri a lekki ceernojo ini go'o ko a fewtin ɓernde ma nden nde ɗatoro ɗiɗi kadi toroɗa e saayi ka sariya on inni ɗi nokkeli ɗo ko hasi kon sa torike jaboɗo ɗi nokkeli ɗo ndare nokkeli jeego ɗo ko fi nokkeli ɗin wonɗen e jangude wahiya e hino ɗo nokkeli ɗin o inni nokku ara noon saayi ara noon e ni ko saayiji jeego tanji jeego no woodi sa torike tun si ɓernde ma no fewti jaboto tan ara noon saayi ara noon ko num innen athuluthul akhiru min al-layl ka tataɓal jemma haray hiɗantori jama wonɓen e sibude men si tawi woni hitto ngon no laaɓi e vidéo on no laaɓi hiɓe wawi en windande ɗo fi en gandu watta taw hara innen wondema probléme no woodi innen wondema ka vidéo sarti arano on ko num saayi arano ko athuluthul akhir min al-layl tataɓal jemma goɗɗo sino immade tataɓal jemma o fewtini ɓernde makko nden o torike ko hasi kon dowa makko on jaboto se inni noon tataɓal jemma ko ɗum faandi ɗen kono woni tataɓal jemma ngal piide misal si tawi woni jemma on feccamo pekke tati si tawi woni jemma on piide misal ko 6 heures andu ko 2 heures sakkitoro on woni tataɓal jemma sa tindike e hollutugol Allah piiji ma ɗin e oɗo saayi ka tataɓal jemma allahu subhanahu wa ta'ala nottoma hare koko wonɗen e jangude ɗi saayiji ɗo fof namin happiɗi wona ceernojon happiɗi ko sariya on ari happiɗi ko Allah innuɗo on torelan ko kanko kadi inni tentini non son torikelan e o saayi ɗo haray jaka mi andi tataɓal jemma ngal ko yen tiiɗo hollutugol patron men hollutugol allahu subhanahu wa ta'ala jogiiɗo on ko lannata haajoji men ɗin saayi ɗimmo on ko honto saayi ɗimmo mo tawata hara du'a usa tindike mo ɗon tun o jaboto saayi ɗimmo on wa indal adhani tuma noddina gayne noddinede tun si gaynama noddinede du'oɗa ɗon toroɗa ɗon ko falala ko joni noon sen inni si gaynama noddinede ɗo hiɗen andi si gaynama noddinede hiɗa du'a jangude du'awu haray ko si gaynama noddinede ko ya juulu e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa gayni janga du'a on allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima sa gayni ɗum ɗon hikka ɗon non haajuma on yakam andi sen inni ɗo sa si gaynama noddinede nafi koyo gayne noddinede tun innen wondema toroɗa Allah koyo gayne noddinede waɗa ko sariya on inni kon ya waɗu aranum ɗum ko ya juulu e nunaɗo sallallahu alayhi wa sallam salatul ibrahimiya on sa gayni ɗon janga du'awu si gaynama noddineno allahumma rabba hadhihi da'wati tamma si gaynama ɗon non hollita jogiiɗo ko lannata kon Allah subhanahu wa ta'ala jonnamo inne wa indal adhani sanga noddingol ngol
tataɓum ɗum ko ɗum nokkure tataɓere ka tawata ɗon hara du'a'u sa tindike on sa'i ɗon tusi ɓerde ma no fewti jaboto o inni wa bainal adhani wal iqama ko hakkude noddinandu ndun e darnandu ndun sike noddine ha ngasa si gaynama noddinede a waɗi du'a on a juuli enanulaɗo a waɗi du'a on konko joɗete hakkude darnandu ndun hiɗen andi juulirde buy wano fana alansara geeƴe haray hiɓe waɗi Europe ɗo 10 minutes habbete futuro 5 minutes juuɗe nokkeli goo no ɓuri nokkeli goo ɓura hakkude noddinandu ndun e darnandu ndun on tan wonɗo ɗon on saayi wonɗo ɗon sa tindike ɗon kadi noddugol Allah subhanahu wa taala toragol mo e saayi inne wondema hara ɓernde ma no fewti ɗon kadi mo jaabinante yaka mi andi aranu ɗum ko tatabal jemma ɗimmum ɗum ko si gaynama noddinede tammum ɗum ko hakkude noddinandu ndun e darnandu ndun naya ɗum ɗum ko ɗum wa adbaru salawati lmaktubat wa adbaru salawati lmaktubat ɓaawo julɗe farlaɗen ɓaawo julɗe farlaɗen bimala si tawi woni a juuli ha a gayni tayyagol hiɗen andi a waɗay du'awu si imamon salminali kala ko du'iɗa ɗon kañum kadi adoya salminde Allahu subhanahu wa ta'ala nottoma manum o sa gayni salminde a waɗi baqiyatu salihat on a fewti Allah subhanahu wa ta'ala a torike ɗon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kadi ko hasi kon on nottoma on ɗon on non sarti on ko taw ɓernde ma hara no fewti on ɗo woni waktu nayaɓo mo sari on adi happi inni mo tindike noddugol Allah subhanahu wa ta'ala e o saayi mo sari on happi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala nototom hara noon ɗi nokkeli ɗo fo hiɗen mari dalilaji muɗum hadisaji muɗum no woodi ɗen mari sahabaɓe kañum kadi gollitirɓe ɗum ɗo jaabi kono waktu woni jutira en fiyen sifo ɗum ɗon fo waktu jowaɓo on wa inda suudi l imami yawma aljumuati ala alminbari ko ƴawgol kadi imamu on ñande juma ka mimbar ka hoore gangulal si tawi kadi woni imamu on ñande juma noddinama o ari o ƴawi ka gangulal gila ɗon kañum kadi haray ko ɗum so joɗike ka gangulal ɗoyo o fuɗɗade hutuba on ma hakkude hutubaji ɗin ɗiɗi ɗon kañum kadi sa noddi allahu subhanahu wa taala tun hasi kon o jabotoma si ɓernde ma no fewti haray ɗi nokkeli ɗo musidɓe julɓe holliten allahu subhanahu wa taala probléme ji men ɗi hiɗen jogui probléme ji hewɗi sa tindike hollutugol allah subhanahu wa taala e ɗi sayiji ɗo a hiɗay naforeji hewɗi e muɗum ayini wondema imamon so ƴawi ka min mbari ñande juma hatta tuqda assalatu min dhalika al yawm ha julde nden lanna nden ñande seke si imamon ƴawi ka min mbar ha o gayna juulude hakkunde ɗon kañum kadi innen wondema aray du'awno jaabo ɗo non andintinen naade sanga imamon waɗata hutuba ronka jentade hutuba on antoroɗa ko fala ko la imamon ko ya aro ha gasa ɗo yo imamon si ɗuma ƴawi ka min mbar iɗen andi goɗɗo noddinayi si o noddini jaaboɗa noddinowo on sa gayni janga du'a on ɗo yo immade ɗa wawi du'ade ko falaɗa kon si woni kadi ha o joɗike hakkude hutubaji ɗin ɗiɗi ñande juma innen ɗon kañum kadi ɗa wawi hollutude allahu subhanahu wa taala ko falaɗa kon allahu subhanahu wa taala jabinante haray ko kanko happi ɗi waɓutuji ɗo kono noon leere mo nodduɗa o allahu subhanahu wa taala o jabotoma tentini noon ɗi waɓutuji ɗi o inni o e ɗiɗo waɓutuji ɓuroto ɗon innen wondema haray mi jabinta e misal muɗum walillahi lmathalul ala no wayi wa goɗɗo no innirta ni haray hilan gollude e société directeur on no gasa directeur on ñande o ñande yahay ka société kono si directeur on tigiri happi inni wondema fiya tawan ka golle an ko ɗi sayiji ɗo hay si tawi woni himo wawi arde arana ɗin sayiji ɗon ma sa yehi a tawaymo kono ko waɓutuji ɗi o happanma ɗin kadi no hitti awa allah subhanahu wa taala kadi leere mo nodduɗamo wo o jabotomo tentini non ɗi waɓutuji ɗi o inni ɗiɗo nan hertiniɗi fi wondema jabinalngol toriɓe lamɓe en inni wondema wa inda suudi l imami yawma aljum'ati ala alminbari hatta tuqda
as-salatu min dhalika al-yawm wa akhiru sa'atin ba'da al-'asr e sa'i ɗona leere sabu sa'a ka haala arabu hino wawi firtede inne wondema leere bi mana 60 minutes no wawi firtede sa'i ɗo ko sa'i firtetemo e sa'i sakkitoro on ka alan sala bi mana haray si tawi woni hiɗen andi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maaki wondema ñande juma no woodi sa'i e nder juma ñande juma sa torike Allah tun Allah jaabinayi ɓurɓe ɗuuɗude ɓen fop ko inni wondema ko si juma on salminama ha alansara hakkunde juma on e alansara jaka mi andi musidɓe julɓe juma wakkilo den e juma par ce que e juma ɓe inni e jango suratul kahf ɓe inni nde danda suratul kahf danda goɗɗo adabul qabr woni go'o ɓe inni kadi e juma wondema si imam on ƴawi ka mimbar ha o gayna juulude sa noddi kadi Allah subhanahu wa ta'ala o jabotoma ɓe inni kadi alansara kadi juma ittanema ka juula ɗon kadi ha alansara juule ɗon kañum kadi o jabotoma jakka mi andi juma tun no mari nokkeli tati ka tawata hara sariya on wari inni sa noddi Allah subhanahu wa ta'ala Allah jabotoma hala en holliten probléme ji men ɗin Allah subhanahu wa ta'ala tentini non e o jamanu mo wonɗen ɗo no woodi piijugo hin no woodi harasi mi holliti kaari haala kanka laya no gasa wirtere wona e nder muɗum joni noon allahu subhanahu wa taala no waɗanma ɗi sayiji ɗo a aray hollitamo ko faalaɗa kon hollitamo probléme ji maɗin ko an tun e kanko tun faami wondema ko honɗum hollutuɗamo joni noon ɗum ɗo firta wondema kadi sa torike ko a yaw joɗoɗa croise bras no ko ya ɗettu asbabuji ɗin imana sababuji ɗin si tawi woni koko ñawdete ko ya ɗettu lekki kin toroɗa e ɗi sayiji ɗo si tawi woni koko ɗaɓɓete ko ya ɗettu ki lekki ɗo yaha ɗaɓɓoya ko non hina yen luttu e toragol tun hara en ɗettata asbabuji ɗin na yen luttu kadi ɗettugol asbabuji ɗin tun hara en ala torade Allah en ala mo hoolorde haray ko ɗi waɓutuji jeegoɗo sariya on no mari hadisaji selluɗi ken fiɗum ɗo nokkeli goo no woodi kono haray ko ɗiɗo nokkeli jeego ibnul qayyim janti ka deftere makko ɗo aljawabul kafi liman sa'ala an dawa al kafi abi shafi e ini aranu ɗum ko sulusul akhir min al layl innen ka tatabal jemma ɗimmun ɗum ko so tawi woni noddinama tammun ɗum ko hakkunde noddinandu ɗum kañum e darnandu ɗum nayaɓum ɗum ko si innen wondema si tawi woni wagtuji farlaɗi ɗin lanni nayaɓum jowaɓum ɗum ko si imamu on ñande juma ƴawi ka mimbar jeega ɓum ɗum ko si tawi woni juma juulama ha alansara yaltoya ceerno jon ɗo o jonnima ko wiyete al awqat wagtuji ɗin joni noon a yiɗo ɗum ɗo ko wagtuji ɗin o sififi mum o sifaki wonɗo e torade on ko ɗum waɗi o hikki wonɗo e torade on o inni wa sadafa khushu'an fil qalbi toroɗa e ɗi waɓutuji ɗo tawata kadi ko toriɗa kon no hawrodiri tawa ɓernde ma nden no sifori ko wiyete yankinare sike hara ɓernde ma nden no fewti ɗe yankini ko nuni yankina ngol ko ya fewti Allah subhanahu wa ta'ala hore needi mantiramo inɗe makko ɗen sifaji makko ɗin golleji makko ɗin mantamo iɗen andi hay goyi si lutti tun e bani adama tun arata nala o korin ka ayne ko be ardina gonguli si wola ko faalaɗa kon Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko woni needi toragol mum ko ya mantiramo bisifatihi wa asma'ihi wa tawhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wa kada sike holla hoore ma ko a hus holla Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jogi ko lannata ko kanko tagi ko kanko woni yurmeteɗo kanko jogi doole kanko woni mawnuɗo kanko woni yurmeteɗo kanko woni arsikowo kanko woni haɗowo kanko woni okkowo kanko woni teddinowo kanko woni hoynowo mantamo ha holla hoore ma yankinare timmude tis ka ɓernde ma ko ɗum ceernojo ini wankisaran bayna yaday rabb ko nunte al inkisar ko jasingol hori mum
o inni wondema e hoore ko torotoɗa ɗi wagutuji jeego ɗin ɗi hawrodira tawa ɓernde ma nden no wondi e yankinare tawata kadi haraɗa liɓi fiima yeeso makko ɗa liɓi fiima yeeso makko wanki saran e innen wondema hoynugol hoynugol bayna yaday rab yeeso jeyɗo maw naya ar hara hiɗa manto hiɗa ñaaƴa hiɗa toro Allah haray min miɗo torima ɗum ɗo sila faala okko sila faala kaɗum no haray hiɗa duwa heɓude yankinare e needi tawata kadi liɓa fi maɗa ɓanta fi Allah subhanahu wa taala tentini noon sa woɗɗintinimo kadi e piiji nanɗudi e bani adama ɗin bimana haray Allah subhanahu wa taala subhanallah piide misal subhanallah mi woɗɗintinima e kala ko nandindinte e ko wiyete e piiji tagaɗɗi wa dhullan lahu e hoynde wonandemo sike hoyna hoore ma fi makko ko ɗum woni wa dhullan lahu ko ya hoynu kadi ndeɗa toro Allah subhanahu wa taala ko ya hoynu hoore ma yeeso makko wa tadarru'a wonite a tadarru haray kon ko yankinagol ɓeydo ɓurta kañum kadi fayi innen wondema fewtugol Allah subhanahu wa taala wa riqqa e hoyna ɓernde ma nde ko ɗum woni hoyna ɓernde ma nde sa wawi wullugol sa wawi wullitagol no wullitorɗa e Allah subhanahu wa taala o jeejirɗamo o haray ko non moƴƴiri ko ninte riqqa ko heɓu riqqatul qalb ko taw hara ɓernde nden hara no hoyi ɓernde nden no hoyi hara na ɓernde dundarankore yakami andi ɗo ceerno jon kadi o inni an torotoɗon e hoore ko torotoɗa ɗi wagutuji jeegoɗo koyo taw hara ɓernde ma nde no sifori hawrodira tawa ɓernde ma nde no sifori yankinare no sifori hoyde no sifori inne wondema ɗaatugol yeeso makko ɗum woni wa sadafa khushu'an fil qalbi wankisaran bayna yadayi rabbi wa dhullan lahu wa tadarru'a wa riqqa ɗo o yi ceerno jon o addi waɓutuji ɗin jeego ɗi hanɗen toradal ɗuɗɗingol toragol Allah subhanahu wa taala o addi kadi sarti torotoɗo on ko honno o hani siforade jonno neediji no e muɗum kadi neediji no ka du'awuji joni mo yetaden kadi rahimahullah himo yetaden kadi ko neediji honɗi hanuɗen siforade o inni wastaqbala da'i alqiblata koyo taw kadi hara torotoɗo on ndemo toro hara himo fewti qibla ɗum ɗo noon ko min babil adab ina wawi torade Allah hay sa fewta qibla kono ceerno jon ɗo no hawtiti sartiji ɗin e neediji ɗin ɗo ko neediji ɗin no ɓuri labede ndeɗa toro Allah subhanahu wa taala e ɗi e koye taw hara hiɗa fewti qibla on haraɗa fewti ka fewtete ton juule wa kana ala taharatin tawa kadi hara himo e hoore laaɓal sike wonɗo e torade on tawa kadi hara himo salligi ha moƴƴi o fewti qibla ara o salligo ha moƴƴa o fewta qibla o tiindo e ɗi waɓutuji jeego ɗi sifiɗen ɗo hara inchallah on tigi hi'ay ko wiyete innen jabawol ko woni e torade ko wa rafa'a yadayhi ila Allah o ɓanta juuɗe makko ɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala haɗa ɗum ɗo fof ko min babil adab hara ko neediji naafi ina wawi wadde ni toro Allah ina wawi ronkude ɓanto juuɗe kono ko ceerno jon faala yetade ɗo sabu en inni ko ya yankino hoyna hoore manuma sabu fontugol juuɗe ɗen ni ko ɗum tindini komi wasuɗo Allah ko an mari komi wasuɗo ko ɗum tindini haray siɗen waɗude du'awuji koye ɓantu juuɗe haray noon ɓantugol juuɗe nokkeli goo hino woodi no sella ɓantugol juuɗe nokkeli goo no woodi sella ɓantugol juuɗe e nokkeli goo kono ɗum ɗon haray ko darsumen goo hino woodi ka hiɗa ɓantugol no woodi ka woni hiɗaka inne wonde ɓantugol kono ko faala ɗen inno ka toragol Allah subhanahu wa ta'ala ɗa wawi townugol juuɗe ma ɗen sabu ɓantugol juuɗe ɗen fonta ɗe ko holli wondema komi wasuɗo mi ala hay e fuyi komi jasuɗo an Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo piiji ɗin fuu innuɗo hoore mum hino jogii ko lallata lahu khaza'inu samawati wal ard wa lahu mirasu samawat haray Allah mi fewtima mi fewtali bani adama mi fewtali hay e goto mi fewtali minisirjo mi fewtali hay goto ko an mi fewti mi fonti juuɗande mi ala e fuyɗo walla jaabinalanko komi torimaɗo ko ɗum ɗon attendini ɗum andi ya ceernojo ini wa rafa'a yadayhi ila Allah o ɓanta juuɗe makko ɗen faade ka Allah subhanahu wa ta'ala
si o gayni ɗon en andi wondema e waɓutuji ɗin jeego ceerno jon inni ɗiɗo sa tindi kedi jaboto tawata kadi an wonɗo e torade on hiɗa sifori yankinare e jasere e newende si gayni ɗon fewta qibla hara hiɗa salligi ɓanta juuɗe ɗen jono sa ɓanti juuɗe ɗen ene koya hewtu tun inna allah miɗo faala ya jonnan nde e ɗuma kaydi ma allah hilan faala jiidi ma allah hilan faala golle ma allah no nediji kadi no e muɗum no hirten ni sina enen wonɓe leyɗe porto ɗo ɓen tigui si goɗɗo noddima 224 a degguɗo sittugoyni ene harelam faala e addana sangiro anga weltotako kono son tigui a landige fi maɗa landige ɓeygure maɗa en landige ɗuma woliri newendeji gono ton no gasa heɓo allahu subhanahu wa taala kadi heɗa wawi mo tororade façon no faliraɗa o kono nediji no e muɗum ɗin nediji kadi no wallito duwaw ma on yo jaabu en inni koye on tigui salligo ɓanta juuɗe ɗen on tigui fuɗɗoro non honnum hinaya fuɗɗoro hollutugol ha juma o ceerno jon windani en ko honɗum hanuɗa fuɗɗorde ka du'awuji o inni wa bada'a o fuɗɗoro wa bada'a bihamdillah o fuɗɗoro jantagol yettugol allahu subhanahu wa taala en innino du'awuji ɗin ko ɓuri moƴƴude ɗum koye mantu allah ko simi fuɗɗike a torade mi ɓanti juuɗe ɗen alhamdulillah mi yettima allahu subhanahu wa taala ko an sellininmi ko an okkimi tere timmuɗe ko an okkimi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko an okkimi ɗum ɗo hay goto okka allah ɗum sina an allah ko an mari ko lallata ko min woni wasuɗo saka mi andi on komi attoro yettugol allahu subhanahu wa taala wassana'i alayhi mi mantamo komi yettumo mi mantamo taw ɗo mi hollutude hajuji anni sabu nediji no e mu'um ɗi nediji ɗo kadi no wallito ha fiyo innen wondema du'awuji ɗi jaabu en inni koye on tigui salligo fewta qibla ɓanta juuɗe ɗen yetta allahu subhanahu wa taala mantamo on tigui manta allahu subhanahu wa taala mantugol mo noon ko on ɗum koynugol allahu subhanahu wa taala ko an woni joguiɗo doole ko an woni lamminowo ko an woni arsikowo ko an woni warowo ko an woni wurnowo ko an tagui ndi leydi ko an tagui ngu kammu ko an tagui ɗe leɗɗe ko an woni ko taginmi ko an okkimi cellal manta allahu subhanahu wa taala ha hiɗen andi fiika gurdam aduna tun himɓe ɓen konno mantirta patron ɓe mum ɓe ma jeli ɓen konno mantirta innen wondema hedditi ɓen ko allahu subhanahu wa taala handi e mantede façon mantigo hino ton son tigui gayni noon ɗum ɗon son tigui gayni mantugol allahu subhanahu wa taala on tigui yetti allahu subhanahu wa taala mantimo on tigui hikka ɗo hon ɗum ceerno jon innen summa sanna bisalati ala muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam son tigui gayni ɗum ɗon on tigui hikka ɗon juulugol e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama jiyangel allah jiyaɗo makko on e nulaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallama yo allah juulu e maɓɓe hisina ɓe o yiɗo simi gayni salligagol mi fonti juuɗe an ɗen mi fewti qibla mi yetti allah mi mantimo koye mi juulu e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi janga salatul ibrahimiya on mi manta nulaɗo inne wonda mi juula e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu fiyon ɗum sabu iɗen andi wondema allah ko daali ko wondema kala ka allah inni wondema allah ka alqur'ana ko hasi kon hikka e ɗon wa rasuluhu e nulaɗo makko on wa atiu llaha wa atiu rasul ɗofte allah ɗofta ɗon nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaka mi andi ɗo kañum kadi koye mi juulu e nulaɗo ɗo no mi andintina toɓɓere wotere hittude ceerno jon ɗo koyni on ɗum koyen mantu koyen hamdino yetten allah na ina nulaɗo de manten allah nulaɗo kañum ko nu ceerno jon ini koyen juulu e maɓɓe na yen innude allah haray mi fattike ma mi fattori nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haray ɗum ɗon ko masala gono ko faala ɗen innude ɗo ceerno jon ko ini koya juulu layayno horma haray horma nulaɗo e horma kaari ɗum ɗon hana ko hombo handi e ɗin ɗon piiji allah no innita en kafidumo e goɗɗo ko allah subhanahu wa taala yetteten manten allah subhanahu wa taala nulaɗo juulen e maɓɓe jangen salatul ibrahimiya sa gayni noon joni jangugol salatul ibrahimiya hikkaɗo hon ɗum summa si ɗum noon feƴƴi
qaddama bayna yaday hajatihi on tuma non o adintinina haaju makko on o hikka ɗo honnum at-tawbata tubugol sike naya arpina allah harami mi gayni julude e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam joni jollan ɗum ɗo no ko ya tubu kadi allah subhanahu wa ta'ala ko woni ɗum no mi gayni juulo innen e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam allah ko min komi jiyangel hebbingel bakkatu allah subhanahu wa ta'ala no wodi piiji buyɗi yamirɗalan setane no hippi ka ɓernde am mi ronkuɗi waɗude allah mi ruttike mi tuubi ko yeru bonnereji ɗi mi woni bonnude ɗi mi tubanima allah subhanahu wa ta'ala accana mi wattata ɗo ya wolude haajuji ma ɗin ko be ɗum ɗo fof d'abord waɗa ɗum ceernojo yettinoke en hanki wondema ko ɗum jonnata du'a on honɗum doole tawata so fokkiti du'a on fokkiti bala watamo sakkade fus watamo sakkade hatta du'a on jaabo wala famike haray koymi on tuma mi hikka ɗon noon tububuyam at-tawba simi gayni noon tubude few mi irritike wondema ko mi jiyangel bonnaygel faljayngel mi tuban allah subhanahu wa ta'ala mi toromo yafuye on tuma mi hikka ɗon honnum wal istighfar mi insirano allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah mi wattata astaghfirullah allah subhanahu wa ta'ala min irritike bonere anden ko ɗum woni ko ɗum waɗi aftari ko ɗum inni annadamu ala ma fat ko on tigi neesu e piiji feƴƴuɗɗi joni noon haray musidɓe julɓe mandita ɗo toɓɓere hittude goɗɗo si woni ha o feƴƴini carriére makko e piiji ɗi allah hiɗa yarlaki o haana sino joɗano hiirede o andindina jama on ko o waɗayno e jeunesse makko ɗum ɗon noon no heewi hakkundeji meɗen haray la ko haani goɗɗo weltorta piiji ɗi waɗayno tawata allah hiɗa si mi waɗayno piiji ɗi allah hiɗa allah subhanahu wa ta'ala neminilam fewnilam hande kadi mi duwaka innude fewndo mi yahayno dancing fewndo mi yahayno ka discothèque fewndo mi wonno jeune hari mi yaray bouteille ɗiɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo fewndo mi wonayno lam waɗayno ɗum ɗo e ɗum ɗo la par ce que fillitagol konko waɗaynoɗa ɗon tawata koye hirde fiino himɓe ɓen jalira ɗum ha ɗo ni haray no tindini ani sali ka ɓernde sina ɗum ko nisuɗa kon fof hande kadi haray ɗum non ka ɓernde ma haray a hiɗa andutugol ɗin non piiji haray en andi wondema on tigi si gayni juulo e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama on tuma o ardina haaju makko on o tubuguye o insino so gayni noon insinagol few thumma dakhala ala allah on tuma noon o naata o fewta allah subhanahu wa ta'ala o hollitamo haajuji makko ɗin jaka mi andi ko ɗum ɗo woni needi ko wiyete du'a on kon haray ɗi waɓutuji jeegoɗi lintuɗen ɗo on tigi wona harano yankini on tigi jasina hoore muɗum on tigi fewta qibla on tigi salligo taw fewta qibla ɓanta juuɗe mum ɗen yetta allah mantamo juula ene nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama tuuba insino on tuma noon on tigi fewta allah subhanahu wa ta'ala o hande kadi noon o toro joni noon nulaɗo maaki wo wondema sa toro jannatal firdaus woɓɓe no woodi nde no waɗa du'a uji ko piiwoyto so koy ɓe attorto la sa toroto inno taw yo allah okkore jannatal firdaus aljanna ɓurɗo towde on tuma no wola piihoy aduna kono piide misal sa yehi ka ruwa on ɗo mi jonna misal walillahi almasalul ala a yehi ka ruwa on ɗo ruwa on inna ene kon ɗum falla inna no min ko coggu paɗal mi faala a konnu noon haray al limama en marɓe haqqille ɓen haray limama mi alaka sa yehi ha yeeso ruwa on ko piiji jalli ɗi tawɗa ɗin ɗon no gasa a heɓataɗi few e nder gurdam ma siko an tun caki hollitatamo joni noon allah subhanahu wa ta'ala kanko jogiiɗo ko lannata konno koya sa yehi ko ɗum waɗi nulaɗo maki si woni on toroto hay son toroto piiji goo toro e natugol jannatal firdaus aljanna ɓurɗo towde on tawata son yehi ton ñande ɗo wondi annabaɓɓen e moƴƴuɓɓen kañum e nulaɓɓen jaka mi andi haɗay landuwa torade ɗin piiji jani on tuwa non sakkitoro piihoy toskoy sabu ka adna ga komi heɓi wo komi heɓi ko ga ñaccata ko ɗum waɗi ko to woni haqiqa o ko ɗum waɗi a ceerno jon ini thumma dakhala ala allah o naata noon hande kadi e toragol allahu subhanahu wa ta'ala joni noon ceerno jon andintinen ko yewtuɗen kon han wa alaha alayhi fil mas'ala o fillilno alah en ni ko noyinte ilha ko ɗum ko innugol ko sonjugol
sonjugol Allah jonnan ɗum ɗo, Allah jonnan ɗum ɗo, Allah okkan ɗum ɗo, Allah ko an mari, Allah ko an jeyi, Allah ko an alamo mi fewta si wala an. Hande kadi sa fuɗɗike no du'a won hara a haɓali gollilan toroɗa wa tamallaqahu on tuma o wengo e on toragol ɗon o toro yani ta'allaqa bimana o wakkilo o wengo e on masala ɗon o fillito Allah okkoran ɗum ɗo, Allah okkoran ɗum ɗo, alamo mi fewta on tigi fillito ha wa da'ahu o toro Allah raghbatan karirɗugol wa rahbatan e ka kulon daren ɗo de kadi cerrojon inni wo ko ya toro Allah haraɗa sifori alhaaliji ɗiɗi raghbatan wa rahbatan hara hiɗa torademo e hoore faale kono hara kadi ɗahuli sabu piiji jelu toriɗen allahu subhanahu wa taala Allah jaabinani en e nder duuɓi seeɗaji wondema laaɓani en jaka koye hoore falgel wonno mi adana misal ko jelo e meɗen niisi fii ko ferma ko yeyitani bitikaji mum e leyɗele muɗum dogi ari leyɗe porto fewndo noon ɓe ɗaɓɓayno visa hari on no ari ko ɓe ñande Allah okkona visa ɗum ɗo e ɗum ɗo kono hande buy no woodi niisuɓe ko non woniri kadi siɗa torade ko ya wonu bayna al khawfi wa raja ko ya wonu hakkunde kulol e jortagol seke Allah subhanahu wa ta'ala miɗo faala ɗum ɗo kono noon hara ilam huli ha sin hendike ɗum ɗo est ce que ɗum ɗo watala wonande fitina est ce que si Allah jaabinani kela ɗum ɗo wata wonde fitina piide misal hara goɗɗo no faala resude ino faala jombude Allah subhanahu wa ta'ala arsikal no mi jombira o sonnajo kono noon ko be waɗaka ɓernde ma piiji ɗi no wawi waylitade ko noon woniri kadi sonnajo sino torade fi kañum kadi moodi haray ko ɗum waɗi enen naya wonu 100% e ɗuma innugol kaka aljanna maka ka yiite maka ɗuma ko ya wonu bayna al khawfi wa raja bayna al raghba wa rahba si o gayni noon ɗum ɗon honu o torike haaju makko on ha ceernojon inni e nder ko o toroto kon kadi wa tawassala ilayhi on tuma o jortoro o takkida e toragolngol bi asma'ihi inɗe Allah ɗen wa sifatihi e sifaji makko ɗin wa tawhidihi e gotinɗingol mo kon woni ɗum ɗo sike si tawi woni min ni piide misal hara innen ko fi kaydi mi faala torade innen hara ko fi kaydi mi faala torade si min ni Allah mi gayni waɗude piiji ɗin fop ha mi hewti ka hollutugol Allah haaju an on koye min Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko an wawi jogi Allah okkoran kaydi répéta ɗum ɗon ha ko ɗum woni Allah hafil mas'ala so gayni non ɗum ɗon Allah ko an woni okkowo ko an woni arsikowo ko an woni jogiiɗo ko lallata joni noon haray ilan anditina ɗo toɓɓere e hittunde si tawi woni ko fi arsike wonɗa e faalaɗa si ko fi yanyanede arsike adda sifaji makko sifiɗi fi arsike on masalan arrazaq ko an woni arsike o si tawi woni innen wondema ko jaggu hulɗa ta goɗɗo jaggoma tooñe haray adda sifaji makko tindinɗi fiɗi aljabbar almutakabbir Allah ko an woni aljabbar marɗo inne wondema jogiiɗo ɗo almutakabbir al azim ko non landal be landal ko faalaɗa wo ko faalaɗa siforoɗa Allah subhanahu wa ta'ala e ɗin sifaji makko e ɗin asma inɗe makko Allah ko inni yen noddirmo wondema asma walillahi al asma'il husna himo mari inɗe innen moƴƴe haray jakka mi andi on tuma noon hande kadi tuma mi tonato haajo an o wo mi mantamo mi wola inde makko nden mi mantiramo sifaji makko ɗin mi gotinɗinamo kon woni gotinɗingol ɗo ko ceerno jom faalaɗo sike tuma mi toroto o min reweteɗo ala si wona an Allah reweteɗo ala sinawa an Allahu subhanahu wa ta'ala wonɗo gonga ko ɗinte tawhid gotinɗingol la ilaha illallah joni noon enen en janngoye dars khas mo ceernojo on yewtoyten ka nde deftere jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi awi da'i wadda en yewtoye ɗon ceernojo yetoto en nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ko honno ɓe tororayno darsu men janngojo on ko ɗum ɗo woni darsu men janngojo on joni ceernojo yeytike en ko honno tororte o addanayi en kadi oyna tentini noon si tawi woni ko wonɗon kadi e janngude kon hara koko nulaɗo jannguno kon joni noon janngo ko woni darsu men honno en janngay du'a uji ɗi nulaɗo janngayno ɗin e ɗi ɓe yamiri en janngu ɗin fiyo du'a men jaabo
jaka mi andi andugol ɗin du'awuji kadi mi hitti jaka mi andi haray ko si en andi ɗo no tororte non en andi torotoɗon no hani wonirde non haray hiɗen hani kadi andude nulaɗo mo Allah ɓuri hiɗude on ko honɗum ɓe makayno ha Allah jaabinani ɓe gazwatu badr gazwatu uhud gere ɗen badr gere ɗen uhud ha dina kan heɓi doole ha inde wondema dina kan saaki ha en fof wonɗen julɓe andi nulaɗo waɗayno du'awuji joni noon janngo o yetoto en ɗi du'awuji ɗi nulaɗo du'otono ma ɗi du'awuji ɗi nulaɗo maki yen du'o fiyo jaabo haray janngugol ɗin ɗon kañum kadi no hitti fiya anduɗi hay sa wawata ɗi jangude awaka arabo andaɗi ko honno ɗi wolirte ka pular fi ndeɗa du'o ko yo nadorɗi fi yo du'aw ma on kañum kadi jogo doole en inni du'aw on sino jogi doole bala'uji fokkutuɗi ɗin fof du'aw on sakkoto sabu du'aw on wo bala'uji ɗin fof no windi ka lawhil mahfuz joni noon ɓe inni wondema ko du'aw on no jeeya e lekkele ɓurɗe tiiɗude fi sakkagol bala'uji ɗin ɗum a ceerno jon ini wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tawhidi on tuma honɗum o ɗaɓɓira sabu huntanede haajuji ɗin ko ɗum woni wa tawassala ilay o ɗaɓɓira sabu huntanede haaju on o ɗaɓɓira honɗum bi asma'ihi inɗe Allah ɗen wa sifatihi e sifaji makko ɗin ko ɗum woni sifaji makko ɗin inɗe sifaji makko ɗin ko ɗum koynugol ko kanko woni nanowo kanko woni yurmeteɗo kanko woni okkowo kanko woni mawnuɗo kanko woni innen wondema jogiiɗo doole ka wakada inɗe makko ɗen wa tawhidihi e gotinɗingol mo ngol so gayni non ɗum ɗon fof wa qaddama bayna yaday du'a'i o ardina yeeso du'a'u makko on sadaqatan sadaqa ɗo non no hani firtugol moƴƴa fiwota yetta jalloɓe sikku ɗo haray ko ngaari nagge woni ko hirsete ɗo ɓayen inni wondema ko yo on tigi ardin innen wondema sadaka o sadaka fandaɗo ɗo ko honɗum ceerno jon inni sa gayni ɗum ɗon waɗa sadaka sadaka on ɗo no yaaji ɓuri ñamete sadaka fandaɗo ɗo on hino yaaji ɓuri ñamete ko ɗum fandi sadaka ɗo ko kala ko waɗuɗa tawi no ɓeydi yusamma sadaka bimana hiɗa wawi hande kadi innen wondema defugol anniyo sadaka hiɗa wawi ɗettugol goɗɗum jonna goɗɗo anniyo sadaka hiɗa wawi kadi ɓeydugol du'a'uji ɗin e hoore ko gaynuɗa kon ɗum kadi no inne sadaka sabu sadaka enen tentininon enen fulɓe ɓen fayi sinnama sadaka tum haqqille jama on konto a yata ko e ñamete ka arabu noon e hadisaji nulaɗo ɗin se ndaari nulaɗo ko maaki wondema hiwragol goɗɗo ko sadaka waɗugol ko moƴƴi ko sadaka ittugol tunde ka laawol ko sadaka huntugo wallugol goɗɗo ƴawa ka puccu makko ma ka oto makko ma walla mo no jipporo ko sadaka sadaka ka sariya men no yaaji ɓuri ñamete ko ɗum waɗi ɗo ko inneten wondema haray ko yo on tigi ardinan sadaka no ay wono ñamete no ay wono conci no ay wono du'awuji no ay wono kala ko waɗuɗa yusamma sadaqatan so gayni ɗum ɗon jonno sadaka on kadi siko ñamete ko ya wattan e yila fiwata yingo naatu nder ton par ce que sa noddi wonti yingo haray ɗum kadi ɗuyti ko wiyete ko toriɗa ko par ce que en inni wondema kono du'awu on jogo laaɓiri wo du'awu on yawirta jabagol joni noon si tawi woni yingoji naate muɗum haray bonni kadi golle maɗe fa inna hada du'a ceerno jon noon inni woosi o du'awu mo sifiɗen ɗo sa torike e ɗi sayiji jeego happaɗi ɗo tawi an toriɗo on kadi ɗa sifori koko yewtuɗen ɗo haray fa inna hada du'a haray o du'awu ɗon la yakadu yuraddu abada o sifa on du'awu ɗon ruttetake few Allah jaabinay few o yi ceerno jon ɗo no jazam o wenni wondema fellutu o du'awu ɗo jaaboto joni noon enen faydi ko hasi konde ɗen toro goto e ɗiɗo a taway no manki goto e ɗiɗi wonɗen e sifade ɗo a taway on hino manki ko ɗum waɗi ceernojo ini fa inna hada du'a haray o du'a o mo sifiɗen ɗo si ɗi condition ji fof timmi e condition ji wonɗo e torade on timmi la yakadu seratama ɓattotako yuraddu no rutte abadan few sifa o du'a o ɗo o direct o hewtete ka Allah subhanahu wa ta'ala hay fus watamo sakkade si tawi woni ko moƴƴere a hendotunde few si tawi woni ko kulol kadi huluɗa fi nambar arowo a daɗa mo few
cerno jon non inni on non o yiɗo cerno jon inni ɗi condition ji ɗo si timmi du'a on jaboto o ɓeyditani en ɗon halfere kadi hittude o ini wala siyama tentini non in sadafa al adiya si yaadi kadi e du'a uji allati ɗin akhbara annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɗi nulaɗo e sifani en annaha no ɗin du'a uji madhallatul ijaba haray ko tanƴinanaɗi jabagol ma hara inne wonde makko tumaɗi fi jabagol ceerno jon kon ɗum faala en yeytade o inni wondema si sa torike e ɗi wawtuji jeego ɗo tawi hiɗa sifori ɗi condition ji sifaɗi ɗo o inni tentini non kadi sa torike du'a uji ɗi nulaɗo torotono ɗin tawi ɗin kadi no tawa e nder du'a uji ɗi janguɗa ɗin haray on du'a o ɗon ruttetake few ɗum o inni wala siyama tentini non in sadafa si tawi woni hawrodiri al adiyata e inne wondema du'a uji allati ɗin akhbara annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɗi nulaɗo sifi fi muɗum annaha madannatul ijaba wondema ɗin ɗon pellet ko ɗi jabotoɗi aw ma ɗum annaha mutadamminatun ma hara ɗin du'a uji ɗi nulaɗo du'i harano ton ismullahi l a'zam inde allah ɓurde mawnude nde sabu en jangay jango e du'a uji ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'otonoɗin inde allah ɓurde mawnude nden hino ton alhayyu alqayyum alhayyu alqayyum haray iɗen andi ceerno ɓen no powɗodiri ko honɗum woni inde allah mawnude nden seki inde allah ɓurde ñalɗude nden tata sa noddirimo tun o jaboto ceerno ɓe no powɗodiri kono ko ɓura jiccinede ko non ko allah inde makko nden allah sabu on ɗon ko alam on ɗon ko allah tun ɗuma siforinde janguɓe goo inni ko alhayyu alqayyum fi honɗum alhayyu alqayyum sabu ɗi sifaji ɗo ɗiɗi alhayyu e alqayyum alhayyu on no mofti denɗangal e dati sifatu dhat sifat adhat inde mari sifaji goo hara ɗin ɗon koye allah subhanahu wa taala kanko sifori ɗi sifatu dhat hayyu on no lonti ɗum ɗon fu alqayyum non no lonti kala sifaji makko tawa ɗi hara ɗin ɗon wona sifatu dhat ko ɗum waɗi hara hiɗe mari ismullahi l a'zam woɓɓe inni ko allah woɓɓe inni ko alhayyu alqayyum ceerno jon ɗo non inni wo wondema ɗi du'awuji ɗi sifiɗen ɗo no gerdirten non e torotoɗo on no waɗirta non ko ɓuri moƴƴude kadi fi ya fellutu jaboto ko ya ɗettu kadi du'a'uji ɗe nulaɗo du'otonoɗin tawnoraka nder du'a maɗa ko ɗum ɗon non woni darsu men on jango nulaɗo kañum ko no torortono ko ɗum woni darsuji men ɗi no hitti moƴƴa non ɓe inni sabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'a'uji ɗi ɓe du'otonoɗin ɓe maaki wondema ɗin ɗon ɗi jaboto hiɗi wondi e ismullahi l a'zam e inde allah mawnude nde haray ko ɗo wonɗen e hattude musidɓe julɓe ko adi juutinen hande darsu on sabu nulaɗo no du'ortonono o yi alley ɗon hiɓe inni adiyatun ma'thura du'a uji ɗi nulaɗo du'otono ɗin haray ko ɗin woni jango darsu men o haray hino iɗen haani ɗi famude haray nde ɗen toro allah en toroto allah en ɓurtay torade allah e ɗi waɓutuji jeego happaɗi ɗo sif enen kadi etoɗen ha sartiji ɗin timma e meɗen ndeɗen toro kadi jilloren e du'a uji ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'ortono ɗin ceerno jon inni si ɗi condition ji ɗo tati ɗi timmi waɓutuji ɗin jeego tawata torotoɗon no timmini sartiji mum ni o jillori wondema du'a uji ɗi nulaɗo du'otono ɗin ɓeyni laaya kadu yuraddu haray on du'a u ɗon o jaboto few o jaboto haray jango ko ɗum ɗon woni ha darsu men on haray noon hiɗen andintina masala hittuɗo ɗo fi hiɗen jangude ɗo fi du'a ɗum firtade ya walo ka danki inna wondema an a duwoto ɗiɗo tertoɗa allah ko daali famsu imme sake allah inni on i'malu imme gollon allah ini siiru haray ko a yaw waɗa sababuji ɗin ɗettanu sababuji ɗin siko lekki ko ya nyawdo jangaɗi ɗo non si tawi woni koko ɗaɓɓete ko ya janguɗi yaha ɗaɓɓa si tawi woni innen koko rentete ko ya janguɗi rentoɗa wa hakada allah subhanahu wa ta'ala no yowidiri peji ɗin inne piide misal allah subhanahu wa ta'ala windino ka lawhil mahfuz
sa jiidoto ma sa jiidotako kono est ce que hiɗa wawi walade ka danki hara a jombali hara a ɗumannaki heɓa ɓiɓɓe o way fi ya jiido ma woni ko gorko woni ko debbo ko be residiron ko be on tigi hiida e sonnajo fi yo jiido ko non woniri kadi du'awuji ɗin ko non ɗi woniri fi hiɗen jangude ɗi illa jaboto koye taw kadi hara hiɗa jokki fi hunde nden na yen ɗumanno tun masala mi walo minna min miɗo faala wono docteur jo manulam faala wono gando kono min mota ko jemma mi darta munditata deftere munditata hay fus ɗum ɗon haray honnum ɗum ɗon haray marchata sifa honnum wano ka bayanaji ma ndettilam ananay buy hinoyne haray eno ɗo di ero hillantorani ɓiɓɓan on ɗo fi haray yo ɓiɓɓan on wawu jangugol hara ɓiɗɗo makko on noon on naɗoyamo jande ma haysimo nadimo o ala yoɓande paykoye makko koy ko jangata kon o ala yaddude révisinayɓe paykoye koy ka suudu o ala addude fi mo waɓɓiti noon pay kon kon jangay hay sa jonni ɗon di ero ka bayanaji harunki jama waɗi du'a'u nafata par ce que aɗe fali sababuji ɗin a ɗettu sababuji ɗin si a fala ɓiɗɗo ma on jangu ko ɗum waɗata koya encadre mo ɗaɓɓanamo révisinowo devoir ji makko ɗin ɗum ɗon fof ɗuma après noon si tawi woni bayana waɗima ɗum du'a'uji waɗanamo du'a'u ittaka bayanaji toranoɗamo Allah ɗum ɗon woni sabu hiɗen mari hooloragol Allah hiɗen mari holinkiniɓe noon ko ɗum ko ronkugol ɗettugol sababuji ɗin haɓɓito wondema du'awuji mum ɗin jaba haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e hattude koye falade ɗumannade ɗo nde deftere ɗo nde hinde hitti nde ɗen gaynoya hara en andi nawnaje men buy en andi kadi ko honto rewete seeden e majje wallahi buy no woodi no faala fuɗɗitagol jangude ronku buy no woodi no faala accito sigariti ronku buy no woodi no faala accutude beere ronku buy no woodi no faala jombude buy no woodi ine mari piiji buy tata wonki kin tawa wonki kin a ronkuki sabu si hewti poyji gono ton hande a waɗi bakkatu hande a waɗi bakkatu janga waɗi bakkatu faɓɓi janga waɗi bakkatu si wonoyi ha on a heɓay faiblesse a heɓay on ɗum faiblesse joni noon nde deftere ɗo kayre nde puusete rewa jonnugol ma laawi jonnugol ma nokkili buyka rewata ha retrouvoɗa ha hetta hoore maɗa tawata hara wonta neɗɗo no Allah tagirnoma noon iɗen andi hadis on ko inni bani adama o tagama e fitra ko ɗum ko wondema e wonki laaɓuki heɗuki rewgol Allah subhanahu wa ta'ala haray jango darsu men on ko ɗum woni hande en jangi sayiji ɗi wagutu ɗi duwawu jabotoɗin en inni noon hina ɗi sayiji tu lere mo nodduɗa o Allah noma notade kono ko ɗi sayiji ɗo ɓurata innen o ɓurete notade sabu ɗiɗon no mari dalil si gayni ɗon kañum kadi o inni wondema torotoɗo on kadi ko yo siforo ni tawata hara ɓernde makko nden no fewti tawata hara kañum kadi innen wondema hara himo yankini tawata hara himo hoyni hoore makko tawata hara simo wawi wullude hara himo wullude si aɗin ɗon piiji si ɗon kadi feƴƴi darsu men on jango haray ko yo taw kadi hara tentini non so tororike no nulaɗo torortono non sabu nulaɗo sino torade num se daari du'awuji nulaɗo ɗin fo en taway du'awu maɓɓe ɗin fo haray no wondi e tawhid hino wondi e mantugol Allah subhanahu wa ta'ala fi asma'i e mantugol Allah subhanahu wa ta'ala fi af'ali ka inɗe makko e ka golleji makko en haray darsu men on jango ko du'awuji ɗi nulaɗo du'ortono ɗin hiɗen andi noon nulaɗo ka du'ori ton fo jaabino enen kadi jangen ɗi hara siɗen torade Allah en jillorayɗi ka nder toraje meɗen ɓawo en teddinde ɗi sariyaji ɗi janguɗen ɗo haray en hiidi haray mi torike Allah subhanahu wa ta'ala mi torike kañum kadi haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan e nde sattede ka meɗen ittana e nde sattede nde wonɗen e mum ɗo kadi wonɓe ɓen kadi darde ka réseau sociaux ɓen fop enen ɗo fof hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala ande nde jogiɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan en ande men ɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi meɗen nawnuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkiɓe ɓe nawnaɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala duumin ko wiyeten ko innen cellal e maɓɓe marɓe sattendeji fof sattende kaydi e cellal e kala ko wiyete sattende yo Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe ɓen feƴƴiɓe ɓen so hiɗen yewtude ɗo fi diina ko tawde mawɓe ɓen ɓen ni'i en hoore diina feƴƴiɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe wuruɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala poɗu balɗe maɓɓe ɗen eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi walla ittu fiira e nde nawnare wonde e sakade hakkude yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ittu fiira e mayre yo Allah subhanahu wa ta'ala barkin fayɓe men ɓen e ɗe leyɗe
yo Allah waɗu sabu maɓɓe ɓantugol dina e ɗe leyɗe hilen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah barkin ɓe fayɓe men waɗa ɓe cadre ɓe ka dina wo ka dawla wo hilen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah reenu janguɓe men ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala fottindin en yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore lanɗo moƴƴo wawo ñiɓinde nunɗal hakkude ɓiɓɓe lagine ɓen tawa o hara o ñiɓinana en kadi harande o ñiɓinana en ɓuttu o ñiɓinana en jandeji o ñiɓinana en wondema leydi men ndin kañum kadi wona leydi ndi fof doganta yahaka muɗum eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moɓidiro en enen Allah maɓɓen as-salihin eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo ani yo Allah subhanahu wa ta'ala ittamo ande haray hilan hatta ɗo min Mouhammad Alpha haray hewtuno ɗo fiyen wawu sendodade e nde deftere intende ɗo adda o waddawa hara en humpodiri kadi jango e midi 30 et 15h30 et 22h30 haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.